أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله
وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. سيد السادات شفيع العصاة يوم الحشر والعرصات أحمد محمد مصطفى صلوات قد محمد ناهيرت فرسالي فاطمة مو أجلستي أبالي sve plankaše za njim noću i danom spominjaše dragog oca uzdahom. Šta ću amo ja bez tebe, oče moj, ništa mi se na mom svijetu ne mili. Mračni su mi dani isto ko noći, oboljelo srce lupa i cvrči. Svakog dana hasret mi je to gori, za tobom mi moje srce izgori. Kada ćeš me, oče, sebi pozvati, ja ne mogu više hasret snositi. Odvikla je Fatma jesti i spavat, ne bijaše nikad rahat ni sahat. Zaplivala u žalosne valove, snosila je ko planina jadove. Nikad joj se njena tuga ne diže, srcu joj se
primicaše sve bliže. Lijepo lice uvahlo joj korepa, rumenilo, izblijedilo ko krpa. Blage oči pomučene suzeći, vrla pamet zagublja se misleći. Bitko tijelo savilo se ko duga, spopala ga velika žalost i tuga. Ne hajaše ni s kim progovoriti, ne mogaše nikad se osmijehnuti. Nikad joj se oči ne presušiše, vazda vrućim suzama pretekoše. Bolovaše po godine na srcu od hasreta i umrije na koncu. Prije smrti njezine se skupiše svi ashabi, te Aliju zovnuše. Moliše ga da joj savjet učini, da za ocem tolku žalost ne čini, da koristi za njim plakat il mrijet, svi bi za njeg rada bili umrijet. Svima nam je velika žalost bez njega, sabur činit treba jer je od Boga. Kad Alija preslušao te riječi, ode kući, Fatmu nađe plačući, pa joj reče: ashabi me poslaše, prepovjedi njoj zi sve šta rekoše. Tad Fatima u Aliju pogleda, suznim očim zamišljena razgleda, pa mu reče: poslušaj me Alija, što ću reći, bit će makbul kod Boga. Sagradi mi blizu oca sobicu, tu ću plakat dok ne pustim dušicu. Bejtul Ahzan ime ću joj naditi, tu će meni shodno biti plakati. I moja je
toga, ko i drugo što dolazi od njega. Od nje mi se nemoguće otresti, ovo braći ashabima kažiti. Dobro, dobro, oči moje Fatima, vrlo mene tvoja molba zanima. Sagradi joj kakvu želi sobicu, zadovolji tvoju jadnu družicu. Svakim danom tu Jehuda hodila, od žalosti svoje suze ronila. Tu plakaše i učaše polaz dan, dok joj dođe u tom stanju smrtni dan. Zadnje jutro tu je već plakala, sa suzama i kamenje kvasila. Uze šanku sa kabura zemljice, miriše je kao kakvo cvijeće. Lijepa zemlja, čudna li ti miriši, svi ostali nisu ništa mirisi. Zapaljena po kaburu panula, s očiju joj sada perda dignula. Ugledala u kaburu svog oca, razasja joj se od zemlje do sunca. U tom velikom ašku sebe zagubi, ne mogaše dalje znati šta se zbi. Dok zavika iz kabura otac nju, kćeri moja, dušo moja, zar si tu? Vrlo sam te poželio, kćerkice, za tobom mi duša gori i srce. Al već sada prikućila meni doć, i ti ćeš se kutarisat ovu noć. Hajde dušo, svojoj kući spremaj se, ovo ti je zadnji danak, ne boj se. Kad to čula, otrijezni se jadnica, dragom Bogu zahvalila sa srca. Ode kući, poče mesti i prati,
i po kući, sve što treba smještati. Hasan i Husein svoju majku gledaju i milosno svoju majku pitaju: što to, majko, brzo posao obavljaš i na svoje mjesto sva što ostavljaš? Baš ko da ćeš brzo nekud hoditi, il ko da ćeš s ovog svijeta seliti. Kada čula majka svoju dječicu, proli suze i uzdahnu na srcu. Zovnu sebi svoju djecu na krilo, oboje ih smjesti sebi u krilo. Gladi djecu i ljubi ih jadnica, jer su djeca majci mila od srca. Jadna Fatma želeć selit svom ocu, ipak žali ostaviti dječicu. Poče njima glave miti i češljat, i kose im knom lijepo moknivat. Pere njima lijepa lica i noge, i haljine preoblači sve druge. Zlatne kose češljajući oboma natopi žalosnije suzama. Podvuče im mrku surmu u oči, sve to Fatma uredila do noći. Opet uze dragu djecu milovat, jer namisli sad se s njima rastajat. Od žalosti poče njima tepati, moja njanjat, ko će na vas gledati? Ko će vama jelo davati pilo? Hoće li iko vas uzeti u krilo? Ko će vašu lijepu kosu češljati? Koli će vam haljinice oprati? Sada ću se jadna s vama rastati i vašemu milom djedu seliti. Čudnu li ti imam brigu za vama, ostaju mi moje oči na vama. Kada ćete majci doći na kabur, da vas jadna majka vidi kroz kabur? Tad zacvili njenih dvoje siročat
mila majko, zar ćeš i ti otić sad? Izgubi smo dragog djeda i tebe, s kim ćemo se razgovorit bez tebe? Grdna rano, teška našeg rastanka, ostajemo tužni jadni za vijeka. Sada dođe i Hazreti Alija, Božu moj, valja me je smska noća za somrije. Ostavljam i u djecu neragi, Allah i grdna rana kod mošte, ne bi li se s njim vidjela što brže. Kad Fatima svoj vasijet izvrši, tevbu čini i učenje završi, diže ruke pa Allaha zamoli, sad mi moju dušu primi premili. Pusti dušu pred jaciju i umre, iz dženeta mirisovi zamire. Zatrepti oj nur u licu ko sunce, svakoga je to dirnulo u srce. Cijela kuća utopi se tad u nur, zapali se udi amber i buhur. Lijepo lice ostade joj smijuce, ko tu bješe mišljaše smiješi se. Doletješe tad džennetske hurije, donesoše njoj džennetske haljine. Opremi se čisto tijelo njezino, ogrnu se odijelo vezeno. Iskopaše njoj zikabur kod oca, baš u mjestu gdje je njena sobica. Sve se skupi, donesu je iznimno, na rukama učeć plaču zajedno. Sve se duše pejgamberske skupiše i hurije na dženazu dođoše. Ebu Bekir sa izunom Alinim naprijed prođe, imam bješe ostalim. Dženazu joj s poštovanjem klanjaše i u kabur učeć plaču spustiše. Dokazuju da je Rasul pružio obje ruke i Fatimu uzeo. U
svoj kabor ili je blizu smjestio, i s time je muđizu pokazao. Zakopaše Božju milosnicu u džennetsku mirišljavu baščicu. Za njom osta cijeli svijet žalostan, nek je Allah od nje vazda radostan. Danas Allah u džennetu sastavi, koji nas je na ovom svijetu rastavi. Nije nikom na ovom svijetu dugo stat, trebamo se smrti nadat svaki sat. Muhammed je dragom Bogu najdraži, pa ni njega amo dugo ne drži. Ovaj svijet Bogu čini imtihan, da na njemu svak zaradi sebi stan. Ili džennet u kom će se nasladit, ili džehennem u kome će sve patit. Mi premda smo u velikom gafletu, nadamo se opet Božjem rahmetu. Milujući Hazreti Muhammeda i svakoga od njegova poroda, molimo ga svi za njegov šefaat, donoseć mu iznad srca salavat.